sitebandere hari n'abandi babuciyemo Data mukomere ihangane we genda urebe imbere hari n'abandi babuciye hari n'abandi bandi bibarusha umugaraga sitebambere Nihanganire ibibarusha umugaragu sitebambere hari n'abandi babuciyemo bene data mukomere mwihanganire ibibarusha mu bugaragu sitebambere hari n'abandi babuciyemo bene data mukomere mwihanganire ibibarusha umugaragu sitebambere hari n'abandi babuciyemo Bene data mukomere ihangane ibibarusha umugaragu sitebambere hari n'abandi babuciyemo Nihanganire ibibarusha umugaragu sitebambere hari n'abandi babuciyemo bene data mukomere mwihanganire ibibarusha umugaragu sitebambere hari n'abandi babuciyemo bene data mukomere mwihanganire ibibarusha umugaragu sitebambere hari n'abandi babuciyemo bene data mukomere mwihanganire ibibarusha umugaragu sitebambere hari n'abandi babuciyemo agashitsa kw'iherezo Imana igiye kuzomuha ipete rikomeye cyane mama ntiwihangana ugashitsa kw'iherezo imana igiye kuzoguha ipete rikomeye cyane umuntu niyihangana agashitsa kw'iherezo Imana igiye kuzomuha ipete rikomeye cyane turanezerewe cyane ko twamaze gushika muri runo rugo tunezerejwe cyane nuko dusanzwe bamaze kutwakira buri gihe ikintu cyose gitangurwa no gusenga kigasozerwa no gusenga reka dusabe pasiteri asengera ibikorwa bigiye gukorekera hano hantu ibisigaye turabibandanya kaze mu isengesho dusenga Imana Mana ushobora byose Mana ugororoka kandi wamaho turagushimiye kandi turaguhaye icyubahiro kuri Imana wowe ugira neza kandi uragororoka uri nyabuntu kandi uri umwizigirwa gira neza mwami Imana Yesu gira neza turagushimiye uko wabikoze kuko uri Imana ntawe ukugaburuza kuko icyo wavuze niko gitegerezwa kugenda mwami Imana rero reka wigaragaze nk'Imana muri kino kibanza rikubane natwe kandi tugirire neza nakweretse mwami Imana abakozi bawe baje muri kino kibanza urabana nabo urabaha umugisha mwami Imana bakoze iz'urukundo bibaho ingabire iruta izindi n'urukundo rero mwami Imana bagirire neza ubane nabo kandi ubaha umugisha mwami Imana kandi turakweretse no mu muryango
kawigaragaze nk'Imana wihesha icubahiro bari wewe betwo baremesha nk'abantu ariko we uri Imana baremesha bagire neza ubane nabo Mwami Imana ubiyereke nk'Imana babona ikiganza cyawe Mwami Imana n'imitwaro bafite urayizi nk'Imana bari wewe babere inyishu bagire neza basange muri byose Mana wiyerekane yakweretse gahunda yose ibera muri kino kibanza urabana natwe uratugira neza wigaragaze nk'Imana biganiro tuzakuganira byose Mwami Imana ubibemwo wihesha icubahiro uzobukoze ibyo twansane bitakuvaho mu izina rya Yesu Kristo turazi ko umugwaneza atatunezererwa hari ibyategura kugira ngo abantu bihebure hari ibyategura kugira ngo ducike intege ariko we uri Imana garagara nk'Imana muri kino kibanza wihesha icubahiro uzobukoze reka ishimwe n'icubahiro Mwami Imana bigarukireho uzobukoze ni mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo tubisabye gito tukatahuruka tutazongera kubabara abazoba banesheje urugamba nibo bazokwamana umunezero yemwe mwese abakiriye agakiza mwihanganire bibagerageza igihe gito tugatahuruka aho tutazongera kubabara abazoba banesheje urugamba nibo bazokwamana umunezero nanjye ndi kumwe nawe Imana yawe nzokwamana ubufasha inkomezi zo gushikama zamufata ukuboko nacyuzinga yemwe mwese abakiriye agakiza mwihanganire ibibagerageza n'igihe gito tugatahuruka aho tutazongera kubabara abazoba banesheje urugamba nibo bazokwamana umunezero yemwe mwese abakiriye agakiza mwihanganire bibagerageza n'igihe gito tugatahuruka aho tutazongera kubabara abazoba banesheje urugamba nibo bazokwamana umunezero nabyubiye mu mazi inzuzi naho urengera ibyago byose ntibikubabaza nibyo nirugigiye kukugeza yemwe mwese abakiriye agakiza mwihanganire bibagerageza n'igihe gito tugatahuruka aho tutazongera kubabara abazoba banesheje urugamba nibo bazokwamana umunezero yemwe mwese abakiriye agakiza mwihanganire bibagerageza n'igihe gito tugatahuruka aho tutazongera kubabara abazoba banesheje urugamba nibo bazokwamana umunezero urekurana umasinamba naho ugiye no muco by'uringuza nibazo ushikura mu kuboko yemwe mwese abakiriye agakiza mwihanganire bibagerageza
amina haleluya umutima wisunze umwana wayo Yesu nashimwe ntabwo azagurekurana umwasi namba haleluya haleluya imbere yo kutuvuga ijambo ry'Imana gatoya tuvuga turi indimi ya 16 Yesu nashimwe haleluya hari ibibazo yarimwo hari ingorane yarimwo igihe byari bikomeye ariko izina ry'Uwiteka raziragira riritambika Yesu nashimwe haleluya iryo zina niryo twisunga amina haleluya rero turangiriye turavuga byinshi twasanga umukozi w'Imana amaze kwijambo ry'Imana ibisigaye turivuga nyuma tumaze kumva ijambo ry'Imana tubwira bikaze umukozi w'Imana tubwiki ijambo ry'ino munsi ari umukozi w'Imana amen amen Yesu ashimwe cyane nabaramukije mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo uko biri kose ijambo ry'Imana riratubwira ngo dushime muri byose amen amen riratubwira ngo dushime muri byose ari byiza dushime ari bibi dushime uko Imana ibitanze niko tubyakira haleluya niko tubyakira igihe kimwe Yobu niwe yagize ikibazo ibintu byose biramushyiraho hanyuma haza intumwa ziramubwira ngo intama zawe n'inka barazitwara nyuma y'ibyo baramubwira ngo n'indogobe abanyamahanga barazitwara nyuma y'ibyo baramubwira ngo n'abana bawe bapfuye bose ariko bamaze kumushyikira aravuga ngo navuye mu nda y'ikuzimu ataco nambaye ariko n'ubundi ngiye kuzotaha ataco nambaye kuko ibintu byose birabaho mu isi ariko birarangira nyine umuntu agatahuka sibyo none birarangira umuntu agatahuka iyo aravuga niwe yabivuze neza aravuga ngo imbere y'Imana harava byose biraza byiza biraza bibi biraza bigashikira umwana w'umuntu haleluya rero tureme mu mitima izina rya Yesu niryo rituremesha haba mu mibabaro haba mu bikomeye haba mu uko biri kose izina ry'Imana twamenye umwe wese uko asenga n'ahasengera arazi ko hari Imana bari kwarakurikira sibyo none kandi hari n'igihe cyo kumusarura kwiwe bibaho rero bivuga ngo turazi neza Imana nizi turemesha kuko niduhereza mu minwe kandi kongera ikabitwara rero tuvuga ngo ibintu byose biva mu minwe y'Imana hari igihe tuvuga ngo shetani ngo yateye muri uru rugo umuntu yatahurutse cyangwa ibindi byabaye ariko ari umugambi w'Imana ariko yabiteguye sibyo none ariko yabiteguye ari yabishizeho rero bivuga ngo icyo Imana iduhaye turacyakira kandi bigoye kwakira ariko nyine no kubyihanganira haleluya no kubyihanganira iyo usomye mu gitabo cy'umusiguzi igice cya 3 umutwe w'amajambo uravuga ngo Imana yashingiye ikintu cyose igihe cyacu umurongo wa mbere uravuga ngo ikintu cyose cyashingiwe igihe cyacu kandi igikorwa cyose munsi y'ijuru gifise akanya kacu hari igihe cyo kuvuka n'igihe cyo gupfa igihe cyo gutera n'igihe cyo kurandura ibyatewe igihe cyo kwica n'igihe cyo gukiza igihe cyo gusambura n'igihe cyo kubaka igihe cyo kurira n'igihe cyo gutwenga igihe cyo kuboroga n'igihe n'igihe cyo kubyina Yesu ashimwe cyane rero bivuga ngo munsi y'izuba ikintu cyose Imana yaragishyizeho haleluya iragishyiraho umwanya umwe irashyiraho umunezero umwanya wundi irashyiraho igihe cy'umubabaro umwanya umwe irashyiraho igihe cyo kurima igihe cyo kwimbura ibihe bigenda bikuranwa muririmbyi niwe yaririmbye neza aravuga ngo ibihe bigenda bikuranwa ku muntu bibaho munanezero uno munsi yigeze ugasanga byahindutse bibaho ni igihe Imana yabishingiye rero umusiguzi arabivuga neza aravuga ngo ibihe bibaho birazunguruka birakuranwa bigenda biza abantu barashiraho igihe cyo kurima bagashiraho n'igihe cyo gusarura bagashiraho n'igihe cyo guteragira n'igihe cyo kurandura bibaho n'ibindi byose bikuranwa musiguzi niko yabivuze igihe cyose ikintu cyose cyashingiye igihe cyacu rero nk'umwana w'umuntu ntacyo duhindura Yesu ashimwe cyane ntacyo duhindura uko Imana yabikoze isomye muri Matayo 6:24 barabivuga naravuga ngo naho umuntu yoshika
ku by'amaganya biwe ngo hangana n'igice cy'ukuboko k'umuntu ngo hari icyo uhindura. Ntacu umuntu ahindura ku by'Imana yashinze. Haleluya. Ntacu umuntu ahindura. Rero ibihe bishitse bene data turabyakira hanyuma tugasenga Imana. Yesu yavuze neza aravuga ngo nimba wumva mu mutima wawe unezerewe genda uririmbe, ariko n'igihe wumva ubabaye ufite umubabaro mu mutima wawe genda upfukamusenge ubimenyesha Imana. Yesu ashimwe cyane. Aravuga ngo ubimenyeshe Imana mu gusenga no mu kwinginga. Aravuga ngo nubwo ibatevye izobikora, so wanyu wo mu mpisha arabyumva. Niwumva uremerewe genda, nubwo woja mu cyumba cyawe pfukama genda uhamagara Imana, yisanga ugenda uvugane nayo, uyereke ibikugoye, imibabaro yawe itura imbere y'Imana, uyihamagare. Aravuga ngo nubwo igutevya izobikora. Yesu ashimwe cyane. Rero bene data nakubicisha amajambo menshi, ariko icyo tuzi nuko twokwihangana. Yesu ashimwe cyane. Twokwihangana, tukihanganira ibyabaye, tukihanganira ibyashitse. Imana niko yabikoze, ibintu byose yabishingiye igihe cyabyo, birakuranwa ku mwana w'umuntu bibaho. Uno munsi ni jewe, uno munsi n'uwundi, uno munsi n'uriya, ariko Imana yo mu ijuru yoyo ni umwizigirwa kandi igira neza. Kandi tuzi neza yuko yari yatanze muri uru rugo ikabagabira ikabaha, tuzi neza ko izokongera kubashumbusha. Haleluya. Izokongera kubasumbusha kuko ibyiza biri imbere. Haleluya. Ibyiza biri imbere, izokongera kubashumbusha. Yobu yagize ikibazo, abana biwe bose barapfa, ariko mu nyuma iramusumbusha. Bibiri ivuga ngo yamushubije nk'inshuro zibiri y'ibyo yari afise, mubwira neza umutima wirawuremesha. Haleluya. Ariko abantu hari hageze aho bamucira urubanza, baramwereka ko ari ibyaha byiwe, baramwereka yuko atamugororota ashikirwa n'ibyago gutyo, ariko Imana yoyo yishimira umutima wiwe. Ikintu cyose Imana ngo yakigiriye igihe cyaco. Humura, Imana ibagirire neza, Imana ibahe umugisha, kandi basange yongere ibaremeshe, yongere ibuhirire, basange irabifise. Mu minwe y'Imana hari byose. Yesu ashimwe cyane. Hari byose kandi izobikora. Kandi uwizeye Imana iramugirira neza, ikamusanga, ikamutabara, ikamugirira neza. Yakobo niwe yigeze guhunga, ahungira kwa inarume. Aravuga ngo arakorera inarume, yongera inarume, akorera inarume, amukorera nk'umuntu, acamuha n'umugore atamusabye. Amukoreye kandi amukorera imyaka 7, amumuzanira mu ijoro abona abantu. Haleluya. Amumuzanira mu mutwenzi yikanguye ngo agende arabe, yasanga wa mugore yahawe siwe. Araba arahindukiza amaso aravuga ati yewe gaye ibintu bimeze gute? Abona abantu. Yesu ashimwe cyane. Hanyuma aramusanga ati mbega byagenze gute ko umugore nako yatari we wampaye? Bimeze bite? Jewe nagusabye ntiyaraba gutya. Bimeze bite ko nari nagusabye umugore mwiza kandi ari we nashaka? Umugore wawe umusubirana umukobwa wawe. Aramubwira atekaye ntidushobora gutanga mutoyi mukuru akihari, iraguhereza kuko ntiraba kukagoye nk'abantu. Imana n'izigirwa, zeri Imana mu ijuru ibagirire neza. Nukuri mukomere mwizere Imana, izobikora no mwizigirwa, izobasanga, izobikora kuko niyivuguruza nta n'igiturire bayiha guhindura. Oya, n'umwanzi wawe nubwo mwamuri kumwe ikakikubwira nubwo yokora ibigenda gute byose, yoyo yavuze ngo isi n'ijuru byokugwaho, hakudashitsa umugambi w'umwana w'umuntu yamuvuze. Mana ushobora byose, Mana ugororoka kandi w'amahoro, turagushimiye kandi turaguhaye icyubahiro. Ijambo ryawe ryatubwiye neza Mana, ryaturemesheje, yavuze ngo ikintu cyose wagishingiye igihe cyacu. Rero Mwami Imana turagushimiye kubyo wakoze, kandi reka wigaragaze nk'Imana ubane natwe. Tugire neza Mana yo mu ijuru, reka udukorere ibisumbi, reka ukore ibyiza muri runo rugo. Mwami Imana turarusengeye, bagire neza ubasange mu izina rya Yesu Kristo. Reka Mwami Imana wa mugore w'Ishunemu nawe yari afite ibibazo, yari aremerewe, ariko Mwami Imana umugirira neza, uramusanga Mwami Yesu.
mugirira neza nawe umuha umwana natwe turasabiye mugisha uru rugo urabagirira neza urabaha mwami imana ubugururire mwami imana ubagirire neza wongere ubashumbushe harya nyene mwami imana bagize umubabaro wongere uhazana umunezero bana nabo bagire neza bakikuze hirya no hino mu izina rya Yesu mana ishobora byose bari we utanga umunezero ko mwami imana iyo uvuze ngo umuntu abeho mwami imana abaho iyo uvuze mwami imana ko hageze ko atahuka mwami imana aratahuka ariko mwami imana muri runo rugo turarusabiye umugisha uze twongere tugaruke mwami imana muri kino gihe nk'iki mana tuje gutamba tuvuga ibyiza wakoze bane nabo bagirire neza wiyerekane kuri bo bagirire neza muri byose uzobukoze reka ishimwe n'icubahiro mwami imana bigarukire uzobukoze mu izina ry'umwami wa Yesu Kristo tubisabye amen. Yesu nashimwe amen. muri umukozi w'Imana wacu Imana imugisha ijambo ryiza cyane ijambo ry'ukuremesha avuga ngo nubwo bikoresha mu mirimo nk'ibya Yobu Imana ntiyamutereranye Imana amubereye ku izamu Imana ibana nawe kandi Imana yamukomeje kuba twicaye ngaha ni wa muryango usanzwe w'ibintu yakoze bisobanurwa ngo ni iriba ry'uwambaye bireka tubwira ngo turi ingingo za bagenzi bacu bigaragara nawe uru rugingo rwacu twumvise ikibazo wagize twibuka yuko igihe ino ryatsitaye n'umushatsi urashikira iyo urutoki rwagize ikibazo n'ugutwi kurashikira muri za ngingo rero zari zisigaye rumwe rwagize ikibazo twahagurutse tuje kuremera tukubwira ngo humura nubwo zitontomwa ziraziritse kandi ibyakubaye ko isuku Imana itari ibizi yari ibizi ahubwo kwari kugira ngo yiheshe icyubahiro ku izina ryawe Yesu nashimye kuko hari benshi bitanze imbere za burira kaya gatanda ariko batakurutse ariko Imana yakurinze iremera ubyaba igitambo mu gishingo cyawe ariko Imana imuranze imbere haraho uzamusanga Yesu nashimye rero turi bamwe bene so urazi yene yakora bakiye ku rukundo kubugwa neza no gusabana Yesu nashimwe haleluya tukubwira ngo humura ntiyakwibagiye ntiyagutaye rero abantu b'Imana twaje tuje gusura umuvyeyi muribuka tumaze kumva amakuru twarase twabwiye Imana Imana uzamurengere hariya ahantu ari kandi Imana yabikoze yatwumvise isengesho ryacu iramukura hariya yarari twongera kubona ari iki ari muzima ariko gituma twaje mu rugo rwawe ariko twumvise ngo hari ababanyi cyangwa inshuti ziwe no bari hano bagomba kugira icyo bavuze ndetse cyangwa kutwakira turi umushinga n'icyo ari hirya tugomba tumenye kaze nawe mu cyamake atubwire uko yatubonye uko yadusanze twumve twishime twumve yuko yatwishime ko duhe kaze ko n'ikindi gihe twogaruka cyangwa twogenda utagaruka reka tumenye kaza byaguruke tubane izindi gahunda Yesu nashimwe amen. Yego kuri uyu munsi mu rugo kwa Ile-de-France twaramutse twakira abashitsi baje bashadizi kandi nka bose turabazi n'abazimyamuriro mu mihingo itandukanye. Ubu rero twashaka tugaragaze umunezero dufise kuri uyu munsi. Jewe mpagaze ngaha nk'uwaserukuye umuryango ariko umushinga ntahe nyene urugo twavuganye we yafatiriwe asanzwe ari ngaha no kuvuga ibi biriko biraba ngaha nawe asanzwe abizi no imbere ya byose rero twashaka tubahe kazi mushike ngaha aho iwacu mushike muri isanze hanyuma tuganire ijambo nyamukuru twaryumvise muje kuturemesha cyane cyane kubera mu minsi yahera twaragize ikibazo kuri mwebwe ikintu cya mbere ko kubashimira no kubashimira bimwe bivuye ku mutima ku izina ry'umuryango no ku izina ry'iwanje nyine mwebwe twarababonye ibihe bitoroshe twarababonye mwaradufashije ibihe bitandukanye
none raba n'uyu munsi ntitwari tumenyereye ko twara turonka abaza kuturemesha hakaza bangahe, ariko ntitwari bwaronke umugwi uzungana nk'uko noneho baje bashishiriye. Twebwe kuri twebwe ni umunezero kandi no kubashimira, twabashimiye guhera ubwa mbere, mwarahabaye nk'inshuti biboneka nk'inshuti. Kumbure hariho ababyeyi ngaha batari bari hafi, twarabonye koko ko ari umuryango uri hamwe wahabaye, ndetse twagiye tuvugana nyene n'umushinga ntahe. Buriya hari igihe ushikirwa n'ibibazo ukiyumvira uti mbega ibintu ndabigira gute, ariko iyo ufise abantu umuryango nka mwebwe twabonye, twovuga tuti muze muhore gutyo, nta wifuza ko umuntu yobandanya mu bibi, ariko no mu byiza muze mubandanye mufashanya mu byiza mu bibi. Na twebwe nyene ntihagire umuntu azogira ikibazo ngo mureke kutubwira, tuwemerera yuko natwe tuzobashigikira by'ukuri. Twaranezerewe cyane, noneho muje kusura kandi muje kuduha ikirenge, kuturemesha. Amajambo novuga nayo gushima kandi bivuye ku mutima, apana bimwe byo kwigirisha. Oya, si ukwigirisha kuko narabibonye mwadufashije byinshi. Burya iyo umuntu afise umuryango nk'uyu, nobwira ko Mama Steve aba bantu ubona ngaha aba n'umuryango wawe, ni umuryango kabisa, ni umuryango. Hanyuma nababwiye yuko umushinga ntatashoboye kuboneka kuri uyu munsi, ariko raporo turayimuhereza nk'uko yatwizeye, natwe akadutuma turamuhereza raporo yuko ntibyagenze. Hanyuma Imana ibahezagire, iyo muja hose muzobandanye mugumana uru rukundo. Mwaratubereye novuga nk'akarorero, kuko ibi bishitse nk'uko pasiteri yari karabitubwira, ibintu nibishikira bose, ibihe biratandukana. Uyu munsi uba uri mu munezero, ejo ukaba umerewe nabi, uwundi munsi ukaba uri mu ndege. Niko bimeze. Burya Imana yaraduhishije, irafise ibyo yaraduhishije kazoza kacu, yaraduhishije urupfu rwo bavuga ngo n'amayobera. Ariko ku muntu yizera Imana nuko twogumya, nukwama twiteguye ku buryo, kuko Imana yoyo igenda yimbura abayo, ntawe rero byoca intege, kuko ejo n'inaka, hirya ejo n'ubundi nuko. None rero nyakubahwa mukozi w'Imana, banyakubahwa bashinga ntahe, inshuti, bajyango, bazimyamuriro, ni ukuri turabakengurukiye ku izina ry'uwo muryango. Twarabonye umutima wanyu, natwe twarabigiye ko muze mubandanye mufashanya nk'uku. Hari akajambo wacishijemo ngo twumve ko tuzogaruka, twe ntitwankaba na cane abaza kuturamutsa. Ni ukuri n'ejo canke hirya y'ejo ni karibu. Murakoze cyane, tugire Kristo. Agame Hadunga Steve nawe agiye cavuze, dushima Imana ko tuzibye asubira kuva ari muzima, tumenye kaza byagoroke. Yesu nashimwe. Amen. Mwese ko mutishimye. Igandaro cyararangiye, ariko umenga muragandara. Urukundo rw'Imana ni rurerure cyane, ubwo Imana idukunda ntawarurondora. Urukundo rw'Imana ni rurerure cyane, ubwo Imana idukunda ntawarurondora. Urukundo rw'Imana ni rurerure cyane, ubwo Imana idukunda ntawarurondora. Urukundo rw'Imana
Yesu nashimwe. Ndanezerewe kuba muri hano. Amina, haleluya. Amina, haleluya. Naho byagenze kuriya ariko ni Imana yabishatse. Kweli. Haleluya. Amina. Kuko umwana yari umumarayika. Nta cyaha yari afise. Nico gituma kurimba urukundo rw'Imana ari byiza. Kandi kuba muri hano mwakwishima. Yesu nashimwe cyane. Amina. Hajya urupfu rubabaje ni urupfu rw'umunyabyaha. Kuko cyambere ubanza kwiyumvira mbega agiye. Hari ibyo tumenya namwe n'ibindi tutamenya. Uko hari igihe wiyumvira se kijya kintu ubwo yaracihanye ubwo koko yarenganye. Ariko undi we yari umumarayika. Yesu nashimwe cyane. Amina. Yesu nashimwe. Amen. Hama ndanezerewe kandi naranezerewe igihe byaba ko mwatubaye hafi. Mwaratubaye hafi cyane. Bamwe barantelefona abandi bakagera mu rugo nkabyumva ndetse no mu kundi kuntu kose naramenya amakuru. Yesu nashimwe. Amina. Rero ibyo byaranezereje cyane. Yesu nashimwe. Amina. Yesu nashimwe cyane. Amina. Kuko uyu mwana agize kabiri. Agize kabiri. Wa mbere nuriya nahaguruka imfura yanjye. Uriya nawe agira kabiri. Nawe nahaguruke. Inyuma y'ujya hariho umukobwa nawe nyene nabuze avutse. Acakurikira kariya gatonya. Amina. Amina. Urumva w'inyuma y'ujya nawe niwe yaciye agira gute nawe nyene aja mu ijuru. Yesu nashimwe. Urumva ko n'umuhungu n'umukobwa byitwa ko bataje. Yesu nashimwe cyane. Rero nkibura umwana wa gatatu yo mukobwa narahungabanye cyane pe ndetse ndidodombera n'Imana kuko bwari bwa mbere kandi kaje ndagashaka agakobwa murabizi mu bahungu kaje ndagashaka ndidodombera Imana. Ariko uyu pesi nigeze ngira ikibazo na kimwe kuko hariho ibintu nanje ubwanje ntashobora gusobanukirwa. Ariko navuze ati ni Imana yashatse kubimpisha kuko iyo yanteguze ikambwira ati burya naho umeze uko ndamutwara nari kugira ikibazo. Ariko kumbure niyo yashatse kubigenza ukuntu nyene. Yesu nashimwe cyane. Rero impamvu nezerewe urashaka kuvuga ati wese umwe kanezerewe akababaye kandi sinigeze mbabara. Sinigeze mbabara umuntu yangwajije n'uyu mama. Yesu nashimwe. Uyu n'umuvyeyi novuga ati niwe muvyeyi Imana yampaye amba hafi. Nta papa mfise mu gihugu cy'u Rwanda bari Burundi. Nta mama mfite, nta mwene wacu, nta musazanje, nta n'igisanira na kimwe narizanye. Kandi n'umugabo nuko. Yesu nashimwe. Tumaze kugira ikibazo rero twariyumvire none se bica bigenda gute? Nta nshuti nimwe dufise. Yesu nashimwe. Nta nshuti nimwe mfise ashobora kwikorako. Yesu nashimwe. Mutaha ndabarekuye uko Yesu nashimwe cyane. Mutaha ndabarekuye ngari kuza kare. Yesu nashimwe cyane. Nta n'inshuti nimwe mfise imahama canke mu gihugu cy'u Rwanda. Ariko cyane ibuka ko mfise iki abavukanye. Navuga ati byari byo byose ministeri ndazi kwiza kumba hafi kandi mwarambaye hafi pe Imana bahumugisha. Ahandi mvuga ati shengero rizomba hafi, abaturanyi nuko bazomba hafi. Ariko nta nshuti nimwe mfite pe. Inshuti ni mwebwe nyene n'abandi icyo muzo ko mukimenya muvuga ati mama Steve nawe turi kumwe ni twebwe nyene ni twebwe. Haleluya. Amina. Haleluya. Haleluya. Rero ndabashimiye
bivuye ku mutima mwarambaye hafi bikiba ndetse n'iyi saha muvuga ati naho biri uko reka tugende tumugereho. Yesu nashimwe. Ndabashimiye rero, Imana ibaha umugisha utagabanije. Yesu nashimwe. Imana ibaha umugisha utagabanije. Yego tuvuga ati dusanzwe tubikora, ariko ushatse wovuga ati sinjaye, ariko ko warinzuza kwa Mama Steve, reka ndakwature kwiyo mugisha. Amina. Amina, haleluya. Amen. Nuko rero Imana ibaha umugisha. Novuga byinshi ndetse intahe bikamera nk'intahe, kuko nta muntu yoja muri kirehe byagenze kuriya. Intahe ni ndende, no bivuga bikaba birebire, ariko reka mvuga ivyo umwihariko. Ndabashimiye. Imana ibaha umugisha nka ministeri. Imana ibaha umugisha bano bavyeyi duturanye. Imana ibaha umugisha ndetse n'uwamperekeje, niwe yambaye hafi cyane, yarambaye hafi cyane kugeza iyi saha. Rero Imana ibaha umugisha, nibyo Imana ibaha umugisha.